Tro cyntaf nes i weld y wir, a na hi, o'n i'n hooked, wir goch, o'n i'n hooked. O'n i'n meddwl bod nhw'n ffantastig o bethau. Ac to'n i'n gwybod dim byd amdani yn yr amser yna. Oedden ni'n gwybod bod nhw'n beth go special. A bob tro ni'n gweld y wiwer goch cyntaf am y diwrnod, dwi'n cael yr un teimladau be ni'n cael 14 years yn dod. Mae bob dim yn ffwrdd yn ôl. Yndi. Hen soldier ydw i, PTSD di problem fi. Ie. A mae'n siŵr jyst yn nabod. Gweld rhywun yn dod, gwisgo'r un peth bob tro, day in, day out, rhyw bwyd lawr. A mae rhywun, a mi ddo yn atat. Mae gen i fi fideos yn dod reit i fyny at y ffôn, y ffôn yn y llaw. O dwi wedi bod wrthi fan hyn fan ers 14 years. I wneud hyn. 2011 gafon nhw gafon nhw ddod nôl i'r coed yma. Dyn nhw'n clywed bod nhw yma wedyn. Yn wrth bod fi'n nabod y coed, nes i trwad i ffeindio lle o'n wrthi. Mae'n ffeindio fo. Yn gwylod y fynco oedd hi. Mae'n dod ar raws yr Ynys Môn. Mae fi'n dod i fan hyn, ac eista fan hyn. Mae'n just clirio triangle bach. Ac eista yma, full camouflage, ac yn disgwyl intercepting. Yeah. Wyth na dwyllon yn 2011. Dyn nath o'i fyny o 8 i 100 y sydyn de. Gymryd rhyw 6 mlynedd, 7 mlynedd. Dim bod i bod yn stedi ar 100. Os oes pob yn rhywbeth yn mynd allan o'n dweud, reit, haid i chi stopio, law, do not feed the red squirrels. Os rhifa fan hyn yn clapsio lawr 17 mewn dim amser. Sam ddigon o fwyd yn y coed yma. I 100 o bwyd naturiol de. I 100 yn y coed yma. O wiwerod yn pwyso 200 gwaith llai na'r person arferol. Dyn 16 peanuts, 16 peanuts. A doch chi'n neud y maths. Ta ti eisiau mynd eithaf chdi. 0.28 o gram sy'n dda i wiwerod coch mewn diwrnod. So dydyn nhw'n gret i pobl heb sôn am wiwerod. Mae'n neud lot o bethau. Yn un peth, dydyn nhw'n tyfu'n wyll, dydyn nhw'n bwyd naturiol. Mae'n tynnu calsiwm allan o'r cyrff. A hefyd mae'n immune system, hwnna'n cael ei gnocio'n dol. Mae'n tryptyn inhibitor. Mae'r corff yn gwneud tryptyn i tynnu siwgrs a falle allan o bwyd, y proteins allan o bwyd. Mae'n stopio fo. Hefyd maen nhw'n cario aflatoxin. Os ti'n mynd trwy peanuts, ni wedi weld ar lein gwyrdd yn trwy fo. Mae hwnna yn effeithio ar iau yn y corff. A mae hwnna yn digwydd iddo ni hefyd i pobl. Os di hini sef o aflatoxin yn cael ei rostio, maen nhw'n medru newid DNA a wedyn o'r liver cancer. Pobl ag wiwerod, neu pobl ag anifeiliaid. Not good food.
A ti'n gweld o'n just brathu ar y top. A bait sydyn, unwaith mae wedi cael twll bach yn efo. A wneud o just hollti. Dyn ni wedi weld o wedyn yn dal y cwpan. Ac y byta allan o'n fatha plat. Neth wiwer codi cnian. A mae'n droion i law. Os ti'n yn illwn o de, di'r cnian dim digon da. Bad nut. Mae gen nhw 3 pad bach ar ei llaw. Pe maen nhw'n troio, maen nhw'n mynd i deud os di'r cnian wedi pydru, o bod y wag, neu os oes allan llyngyrran yn efo. Mae'n eitha lycha fo. Neith o mo'n cymryd un. Sydd yr pwysau iawn ac illa fo'r ratl go iawn yn efo. A dwi wedi gwneud, dwi wedi gweld wiwer yn llychau. A di mynd ato fo, di godi fo, di hollti fo. A'r cnian wedi pydru ti mewn. Dim dyddu, ie. Guardians of the Woodland, maen nhw'n cael ei galw. Wiwer coch. Mae bwyd maen nhw'n byta, mae'r rhaid iddo fo fod yn barod i byta. Fydda nhw'n byta fo sydd ddim yn rhaid. Wedyn y hada'r cnau maen nhw'n byta. Os dyn nhw'n ffendio nhw eto, mi dyfan, i mewn, i coed newydd. Wedyn mae'r goedwig yn dal yn byw achos nhw. Wiwer llwyd ar y llaw arall, na nhw fyta fo. Mae'r bwyd yn dangos, a dim yn barod i fyta. A dim ots faint ni di blannu cnian sy'n barod i fyta. Nes i byd dyfu honno fo. Dwi'n am goedwig wedyn. Mae hyn yn bwysig, just tuag at natur y coed. Ffordd mae'r coed yn behafio. Ffordd mae pethau'n tyfu o gwmpas. Dweud yn mynd yn ôl, dim ond wiwerod yn o de. Ond mae'na fwy yn yna just wiwer coch. Lot fwy yn yna. Cymro Cymraeg yn dwi'n mynd defnyddio bob gair yn Gymraeg ond yna hyd. Oedd gen si'r o'n ydy. Da ni si fo'n i'r fyddi. Roi Welsh rhywbeth o fi. A cwffio dan the British flag. Ond Cymraeg. Dyna dyn ni drosodd yn Germany. England oedd y Germans yn galw ni. Y gorau ni roed nhw'n stret. No way. A siarad Cymraeg efo nhw, ni'n cael dall. Na dim Saesneg da ni'n siarad. Llaw wahanol iddyn nhw. Cwbl all dwi wedi wneud ydy newid gwn am camera. A dwi'n gwneud bob dim yn un peth. Neu dim gwn gynnu mynd yn canon mowr gynnu mynd. Na'n all, dyn fydda'n gwisgo'r un ffordd, fydda'n gwneud yr un peth. Dwi'n gwmpas rwan, so ni wedi gyrru fi ffwrdd i wneud North Night and Training. Dyna ni ffwrdd am bythefnos. Dwi'n gysio ngyrru wedyn at regiment gwahanol, gael yn y sesio am 2 ddiwrnod. O'r diwrnod cyntaf, oedden ni ar gael immediate standby. Dyna wedi gwisgo'n barod i fynd, rifle o byddim wrth ochr ni. Ni'n cael galwad allan. Lawr lôn yn ni. Dyna nhw'n dechrau seithio ato ni. Allan
cefn. Cymru cyfer. A dyn nhw'n dal I sydd yma bwlat o higio I. Mae fi'n clywed y clec yn y drws fan hyn. Troi at y drws. Toedd yma'n rhyw dwy fodfad wrtho fi. Hwna oedd yr tro cyntaf. Jyst mi colli mywyd. 19 oed. Wel wrth bod fi'n syffrio efo iechyd meddwl. Mae'n helpu lot. Hebla nhw, dwi'n meddwl swn i'n yma wan. A gynnu fi ddim reswm I wneud dim byd. Bod fi wedi bod yn tynnu llyni ers 30 o flynyddoedd, neu fwy. Ond gynnu fi ddim reswm I mynd allan. A dyn ni'n oedd ffeindio hein, o gynnu fi ydyn. Reswm I gwneud, reswm I fod. Dyna fi oedd. Ie. Fedra roed o mewn geiriau sydd, be mae hein o feddwl de. Neu be mae wedi wneud I mi. Ac hefyd, mwy'n pwysig ydy be mae wedi wneud I pobl eraill sydd wedi bod yn dod yma efo fi. Dyna di'r boi. Ysdi pob efo depression dod yma de. A jyst gillwn o'n fan hyn, dagra mawr, jyst I wneud efo wir o coch. Un efo cancer. Red squirrel on my bucket list, dyna be oedd. Gaethon ni mwy na jyst un wiwer efo ar y bucket list. Nes I endio fyny yn cael wiwer yn tynnu cnian allan I law. A oedd dim opio yma syna. A chdi medru gweld, oedd y boi yna wedyn yn wahanol de. O'ch ni siarad efo. Oedd mwy o byd, rheswm arall de. Ie. A dim ond wir o coch ydyn nhw. Is there a lady there feeding? Yes, she is. Morning, Leslie. Any squirrels? Oh, Just got one. I saw one run in. It's a robin. That's amazing. Squirrels never forget where they bury their nuts. No, That's not true, is it? It's not true. They always forget. They just bury loads. They just bury loads. Yeah. They do remember an area where they've all planted. So they'll go and then they use the nose then. Yeah. And they say that the nose is so sensitive to smell that they can smell a planted nut in the ground under a foot of snow. Right. They're very highly tuned. So then once I saw my first red squirrel, that was it, I was hooked. So I used to intercept them here, coming through, going to the old feeders. And then that was it, it just took off. I also suffer with combat PTSD, so this is my therapy. Yeah, this is my therapy. This is where I come. Mae gen I wedi cael mixed emotions o bob man. Dwi'n teimlo'n uffernol hapus de. Dwi'n falch bod nhw wedi cael amser da. Dwi'n bach yn embarrass pen oedden nhw'n deud bod fi'n gwneud job da yma. A nath I alw fi'n special person am wneud hyn. A fi'n dweud, a gyda'i gwir, da rhywun wneud hyn, so nhw isio. So dim yn beth arbennig. Ie, mae emotion fi just yn mynd yn pethau mewn I washing machine. Ie, na, dwi'n teimlo bach mwy llai o stress o'n. Bach mwy relax wrth bod nhw ddim wedi mynd. Na, mae wedi bod yn bora gret.
Mae Iolo Williams wedi bod yma yn ffilmio. Mae yna gynfawr rhaglen Isle of Anglesey. Ac i fan hyn nath o ddod i ffilmio fanna fyd. Mae'n eisiau draws i boi camera fo. Nes i ddangos fan hyn iddo fo. A dweud pwy bryd i'r amser gorau efo gola ag ati ac yn y blaen. A to Iolo mae'n hir chwaith. Yn cyrraedd efo y llwyfr bach allu. A mae'n godi derfod. That's right. In 2011, when they were reintroduced into the trees here, 8 is what were introduced. Now we have a colony between 40 and 50 max. Yeah. So it's working. It's working. Yeah. And have you cleared the place of grey squirrels? We cleared the place back in 2009. It took 15 years to get rid of all our greys. Yeah. Long time. Wasn't an overnight job. No. Yeah. And it goes to show if we can do it on an island, surely they can do it on the mainland. There's a breed and release programme going on in the Welsh Mountains Zoo, Colwyn Bay. And the youngsters from there have been released into Clogeiniog Forest in the middle of Wales. And there's some from Kent as well. There's somewhere in Kent that does the same, and they come up. So the virus that affects some red squirrels. Yeah, the squirrel pox. Yeah. Is that here? No, it's only the grey that will carry it. 15%. It's only 15% of grey squirrels that carry the squirrel pox, which doesn't sound like a big number when you go into percentages. But when you're talking of 4 million plus grey squirrels, it's a big number. Yeah. So if we have one grey squirrel coming in here now, carrying the squirrel pox, by the end of July, maybe middle of August, we'd have no red squirrels in the trees here. That box there is a feeding box. See on the middle oak tree here? That's a feeding box. I have a friend who comes with her husband. She's from Poland. And when she sees the squirrels going in there, she starts laughing. And it dumps the diving, she calls it. It takes them 2 days to empty that for me. Here it comes. It's a female. When the youngsters start coming out of the dray, it takes them 90 days to learn to break into a shelled nut. So in the first 12 months of a young squirrel's life, 50% of them will die of starvation because of that. Well, really? They also don't like each other. They don't? No, they're not like the grey squirrel. They don't socialise very well. It amounts to absolute hate. Oh, if you see two squirrels at any one time, they'll be over 2 meters apart, and they might even turn their backs to each other so they don't see each other. But if they come across each other, that's it, all hell breaks out. So are they territorial then? No, they just don't like each other. So breeding's not great then? No, so they will I'm joking. they will tolerate each other twice in a year. So the females will tolerate males for the breeding season, and then in winter time, if we have a cold snap with a bit of snow and ice, they will then huddle up in the night to keep warm. But if they wake up in the night, they start fighting. So you see them, the males especially, with scars across them. So this one's in molt heavy, isn't it? Heavy, yeah. See the grey tufts on its bum. It's half and half, isn't it? Yeah. Front half. I always think if you can show people red squirrels, they then appreciate why it's important to try and eradicate the greys, even though it's not their fault, and try and get reds back all over the country. You imagine having these in the middle of St James's Park in London. People would be delighted, wouldn't they? Whereas at the moment, people love seeing their grey squirrels.
Everyone all right? Yeah. Had some decent photos. Yeah. Good stuff. Had a good rest, everybody feels. Yeah. Sure, whenever I come, because we do a tour, North Wales tour, come up and see Hugh here, and it is like therapy. You sit here for an hour and a half, and you think, oh, ready, it's like a little world all by itself. It's an amazing spot. Knowledge is king, fel maen nhw'n dweud yn Saesneg. Ac os ti'n gwybod dim byd amdanyn nhw, os am pwynt neu ddim digwydd. A dyna'r unig beth, just read. Gafal yn llyfrau. Internet yma, mae gwybodaeth efo bob dim yma, just ffeindio fo a darllen. A mae hynna'n gwrbath go special pan nhw'n data fi. Nidio'r ynglyn ag ati yn bwydo allan o'r llaw. Mae hynna'n rhywbeth. All pres yn prynu rhywbeth o fe. Just amser wedi'r rhoi iddyn nhw. Ti wedi fod yn enwog, enw cywir amdani. Dim yn ista'n gret o fi.